Daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Pagyamanan da kay amin, anaayat ngagdengdengeg kadagiti amin a drama mi. Dito'y channel tayo a Jor Drama Tips TV. Kat ita, adtoy ti pakasaritaan a napauluan. Limpyo ka no. Dito'y programa tayo. Unay na itan kaka. Diyaw, tamatam. Di mo man may sinan. Ha? Sana may sina tamatam iti pabaya limabas. Agtal na ka man. Pagan anok ngaymot da kita. Babae ang nagbaba. Apay nga raw da kas tauna iti panangkitam iti limabas. Uray sika. Imposible asan maadilawan ti kasjala nga. Anya tila nga ayati bagbagam. Diyay. Diyay limabas. Apay kit di na dilaway kon ngay. Apresyar ka, nagmayat ti pamagina. Nagpudaw. Nagdalos ti kudil na. Sakit, nagbadaw, iti nakakitkiting. Sikamat gayam tinasam. Ay, agi polagid kamanan diyaw. Limpyo ak atao. Jakla pagesman nagiti kakasta abambanag. Nagbaba ti pagkitkitaak karagiti kakasta ababae. No, ag-short pa nga ron ni bakat mau, di nagbabamat, di pagkitkitaam. Ay, sana? Nadisente ni bakit? Sana kas iti dayay limabas. Ulita ka, limpyo ak atao. Limpyo ka na. May naitangga ka. Apay Gio, anya ti parikutyukin ni Mario. Adaya. Anya nga rod ti pagsinsinubangan nyo ngay. Nagkunamo ito nagsinubang kami. Kat no, agpinpin na pilit kayo. Babain sapay ti pagpinpin na pilitan nyo. Tsaka amukin ko na ay sukit na sami ti babae. Si Kangay. Ay nabakit, limpyo ak. Manurumba, naklaka na kita suliso ga babae. Saan nga ta? Akakayatam? Pulos mo't Magpatok ka na lang ako ng ulag ng tagsabay ti kasta. Amom ngamin bakit? Nagiti babae akas jay, katrantada ti manggargaray. Angam no siyak alimpyo atawa, katawan ti makagargari kanyak. Talaga mat. Di kan tupay magargari kanyak nga asawa. Ay, nadaytan kaka. Diyo, sumurta. Sa dinaw. Iti minuyungan. Katnuklab day jay. Isumay. Aw isin ka nga raw ta, nairanangan da kortak. Kano? Tsakayat. Amaw, tiyan na iti panunot mo. Sulisog. Talaga mo. Amo, Mario, limpyo ak atao. Tsakayat timapan ka lang iti lugar nga yan ti sulisog. Ano man akin ulbod mo manya. Sige no di mo kayat. Ni mang angkwan laen ti awisak. Ni katugangat. Wana. Nalaklak nga awisang na dyan. Sana kundi pakipot akas ken ka. Ore kay kayat mo mat. Anya? Nainaitan kaka. Last question. Umay ka? Wano saan? Ala, tapno di mumut ko na. Paguston ka. Angam na sa anak isem iti kakasjay. Tandaan na ita. Unay na tan kaka. Ni apay, papalang Gio. Rabiin na. Sigamit bakit? Apay no rabi? Dakas ti rumwar. Dakis taadon ti sulisog. Kasi ti sulisog nga ag-hold up. Kumursunada. Ken agruar dagiti snatcher. Nadaytan kaka.
Nalakaklalis siyam na kita. Ngamin, limpyo ak ataaw. Limpyo ka no? Itala ti ammo mo ipalusot. Ni, isumot ti puno. Dilawag to pa nagiti babae di ta alalakaan. Nagiti babae amanol sulisong. Huston, aramid ti pakakitaan. Awan mo taramid ka. Guilty ka adagos. Aramid ti pakakitaan kung kunamot ngamin. Kat awan mo't aramid ka. Sige ba ka, tanay? Agur urayan ni Mariaw. Apay ni Mario? Inawis na kijibalay da at kasangay na ita. Amin kami agagayim na kat mapan. Narigat mo ta, no sakpaya kasingadan agayim na ti sana mapan. So, mawatam ko mabakang. Jak amukan ka. Addakan ka, no mapan ka. Unay daytan ka. Saan ko nanilawan tamatam Gio? Nang runakit, Mr. Pogi. nakasyat kamatan akas kanya. Ha? Ang agkidam ka mo la. Sang kakita matlatan ni Karel. Ha? Karil ka di tinagan na. Hoy, Oh, sure. amok amin ida, takanayo nakita. Oh my God, nagsala ka. Kasta ka day. Sakpay ti kunam. Man nakigayimak ngamin. Adamat nga rod, nobyam kadakwada ah. Ano Anya? Unay daytan ka. Sige. Nakita yan ni Sunflower. Ha? Ka. Sunflower? Come on. Marapait. Oh, drink. Marasamit na dyan. Sige. Sana marapait. Ala. No, korsonaram ni Karel. Itibol mon. Tao ma'am, makisarita kin kuhana. Makisarita aklaan? Hadakin ka. No, anya tiaramidan niya dito. No, kaya siya ti mapanagsala, iti kapit-kapit. Wano ore anya dito. Mangkamo kayan. Total. Amok kaili mo mo tikas tao. Ha? Ako ah. Igaraw mo man ti kinaplastik mo na kunak. Armoy mo ni Karel. Awan makamaw. Datalangan wa. Amok tumot la kay-kayat mo. Unay daytan ka. Buwan nga raw. Makaay ayo nga min nagiti ababay. Yes kay. Talaga may. Iso nga raw rin inawis ka tap no may ayo ka. O may tanto man dito. Inton may kadwara ba eh. Amok akay kayat mo. Ha? Unay daytan ka. Ito itan nga guray ti pagluganan ta. White Mariaw. Naglaw ko itay ka. Kasla di mo pa'y kaya tagawid. Nabitin ka niya. Buwan nga raw. O di feeling good ka, Gio. Nabang ara na naitanik na mo. Ay, di mo ibagbagay tiya sino man nga dining table ko ah. No, ada nakakita kin ka. Iso at yagi baga ka ni Helen. Sino kumamot nga eh? Awan nga raw, tirong baga pagdanagam. Nagsaya at dahi tiya babae. Nobya mo na niya. Nagbitmutin nga eh. Kamamok lakin ko na. Naitakat ti marikin ka. Ag plastic ka manan. Man ano lang nga aminam kanya ka, nobya mo ni Karel. O kailangan mo't kanya. Very good, kunakpay ah. Ha? Ay, kung amin, narigati ko ha. Ay, amumutan ni bakit? Takrot kan to, mate. Ay, narigat ti matiliwan Mariaw. Alakalaan. Ha? Isuro ka. No, matiliwan na ka ni Helen, katapaan na ka. Karitam. Anya? Wine. Karitam itisina. Kitam, nung di ako lima kadagos. Ha? Ay, unay daytan ka. Ulbod kamot anya. Ha? Asino mo't ngay ti partner mo. Ha? Saan apasig ha? Ti ibagam kanya. Ay, jak amo ti bagbagang bakit? Saan ka ang maawatan? Talaga di nak maawatan ta saan nak akayat nga awatan. Gagaraem ti saan ang makaawat. Ay, agkapita man kit di bakit? Di ka kaliag high blood ta makapadagas ti kasta. Ado, ti atake iti kasta. Saan ta pa analpas Kasapulak ti palawag mo intun bigat.
Anyat orasan? Alas 11 itirabi. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a.m. intun bigat. Adang tumot siguron na isaganam anasaya at apalawag. No apay, anapan ka iti pagraragsakan ken no asino ti partner mo a babae. Ha? Ken no asino kada kami tinalaplapsat. Period. Ha? Unay daytan kaka. Apay nga mawag ka. Kit alas 2 lang iti parbangon, Gio. Andaak dito yung CR, Mariaw. Imawagak tanda parikot. Tulungan na kumano na ti ipalawag ko ni Helen. Ipalawag. Ada speech mo aya. Di nakangawinin. Tanay madandanagan ak talaga. Amu na ngamin anapantay ti club. Kat inton alas 7 no bigat. Ipalawag ko ka no apay anapanak iti club. Kan no asino ti partner ka. Kan no asino kadakwada ti nalaplapsat. Sana parikot dayta. Isilang dayta. Kastaw iti bagam. Ada kinasarita ni Mario at tao ijay kunam. Kan ada babae ang nagdamag lang kanya. Ngam adayaw analaplapsat ka ngam isaw kunam. Nalala ada dya babae ngay masidag kanya kunam mo na. Partyanak na ta. Be positive Gio. Positive. Naawatam. Ore ang karapositive ti panunot ko. No negative tumot la ti resulta na. Nalaka lang dayta. Di mo ipakita, mabuteng ka. Ipakita, manakasagana ka, makisinakin kuhanan, apahan na ka. Ay, unay daytan kaka. Ikad na siya at, no sina. Tapno rin nabii ka na mapan, agragragsak, akadwam tayo nobyam ijay. Ay, narigat sa dayta. Madanaga na ka talaga. Sige, makamot nun niya ti mapasamak. Relax ka nga men. Di ka pakigkigtawad ka ni bagat mo. O, naidaytan ka ka. Ita, Gio, nakasagana ka din? Kwa, Jay, Makitam dayta. apelitan nagdakkel amalita. Nakasagana daytan. Isu alala ingem ti agpalawag. Tano agkidjas ti palawag mo. Di ka madanagan? Ngamin, saan ka apapanawan? Ngam, siyak ti pumanaw. Ay, una yatan kaka. Adda dita amin akawas kan agkakapatag agargaret ko. Okay. Denggak ti palawag mo, Apo Gio Ori Abab. Ini kanakmutan iti sa baling nga apelyido. Ori Abab ka mo ta talaga. Uri Abab. Uri Abab. Abab. Baba. Uri Iro. Baba Iro. Ay, saan mo ta? Sa anak mo nga, Uri Abab. Baba Iro. Ulay daytan kaka. Ori Abab ka. Agpalawag ka, wano, pumanaw akon. Ay, agpalawag akong bakit? Kasta, ti dakdakamatan, no asino man na dya babae. Awan may biyang ko kinkwana, wano kadakwada. Nababa na dya klase ti babae. Adayo amay kumparakin ka, na disinte ka babae. Adayo mo ta napimpintas ka ngam isuda. Bakit? Basol ka ta kimuyog ka ni Mariaw. Ngam kitli, si papanunutak akanayon kin ka. No saan ka napadig kanyak? Pinanawan ka kuman Bakit? No anyaman ti naglabsingak. Pangasim ka ti Kay kanak pa iti gundaway ko ang mangilintag no anyaman na ita. Diyak pakaragsakan ti magisinakin ka, bakit?
Nalaing kamot ngagpalawag o riabab. Si pupuso ak nagtiimbagak, Helen, bakit? Napatig ka unay kanyak. Narukupak no daduma. Apay ngamin no daduma ako nang. Kanayo naman atagbalin anarukup. Wala datang kaka. Apay, bakit? Di naklamay kan matan, iti kon daway kong agbalbalay. Di nakla mapakawan matan. Diyos to, pa'y kat mamakawan. Jak amukan ka. Bakit? Saksik ti langit itagon daway. Iti kinapudno na iti ibagbakak. Itala ang agundaway. Kan iti agnanayo na Jak amukan ka. Imanaw. Ngam di namat binagkat ti dakkel amaleta. Kan saan mo't nga itiri daw ti tinurong na. Kaya't kadi asawon na ita. Napakawanak ti asawak. Ay, wala detan kaka. Sapay kumaa. Maay ayok ti asawa ka apaw. Ikarik. Asara ko na pasulisog iti awis ti gayem. Kan awis na iti kakasya babae. Saan ang Diyos ko? Unay detan kaka. Ala, pagayam Gio, ipakitam kanibakit mo ti panagbalbali mo. Uray anyapay, ti nasakit nga isawag nakin ka, saan mo asintirin? Nudikat, ipakitam amaawatam, kan ipariknam nga ay ayatem unay. Kan husto ti kunam, saan ka napaawis, karagiti gagayem, amang itugod ken kay ti dakas. Akas ka ni Maria wagayem mo. Song-song na jay. So, likli ka mo. Unay datan. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan, anapauluan. Limpyo ka no. Dito'y programa tayo. Unay datan kaka. Agyaman kami, itin ka, panang tarabay.